Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум, сәлем достар. Біз қазір кеше уәде еткеніміздей Ішкі істер министрлігінің Instagram және Facebook, YouTube каналдарында тікелей байланысқа шығып жатырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері деген тақырыпқа арналады. Бүгінгі спикерлермен таныстырып өтейін. Сәрсенова Галина Ордабайқызы, көші-қон қызметі комитеті төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз Instagram парақшасына. Екінші спикеріміз Нұрахметов Нұрбек Қарымсақұлы, осы ведомствоның аға инспекторы. Қош келдіңіз. Үшінші біздің спикеріміздің аты жөні Қожахметова Жанар Қабиқызы, көші-қон қызметінің осы комитеттің басқарма басшысы. Саламатсыздар ма тағы да? Добрый день, уважаемые подписчики аккаунтов Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Сегодня мы ведем прямой эфир в Инстаграме, Facebook и YouTube аккаунтах. Тема сегодняшнего прямого эфира – вопросы регистрации по месту жительства и документирования граждан Казахстана. Приносим наши извинения в связи с тем, что у нас планировался участие председателя комитета Кабденова Мурата Талаповича, но в связи с возникшим срочным совещанием он не смог принять участие. Вместо него сегодня принимает участие заместитель председателя комитета миграционной службы Сарсенова Галина Ордабаевна, старший инспектор комитета миграционной службы Нурахметов Нурбек Карымсакович и начальник управления комитета миграционной службы Кожахметова Жанар Кабиевна. Добрый день всем еще раз. Ждем ваши вопросы по теме миграции, по теме документирования, все, что касается граждан Казахстана. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Біз тура бір сағат 12 мен 1-дің аралығында уәде еткеніміздей сіздердің сұрақтарыңызға біздің мамандар жауап беретін болады. Сұрақ бар ма? Тағы қайталап өтейік, тұрғылықты жері бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері деген тақырыпқа арналады. Яғни бұл көші-қон қызметінің белгілі бір саласы, солай ғой. Қайсыңыз енді өздеріңіз келісіп осы сұраққа кішкене кеңірек жауап берсеңіздер осы тақырыпқа? Осы бізде елімізде көші-қон саясаты, әсіресе осы тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері қалай жүріп жатыр қазір? Уважаемые участники сети интернет, Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, как сегодня озвучили наши ведущие, если можно так назвать, предлагает принять участие в обсуждении вопросов, связанных с регистрацией населения по месту жительства, с вопросами по выдаче документов, удостоверяющих личность. Мы готовы предоставить разъяснения по интересующим вас информации. Вот, конечно, вопросы документирования это одно из основных направлений, одна из востребованных услуг, которая оказывается Министерством внутренних дел. Поэтому с этой тематики мы решили начать обсуждение. В первую очередь, несмотря на то, что в компетенции Комитета миграционной службы очень много направлений, связанных с вопросом пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, вопросы гражданства, вопросы, связанные с пребыванием беженцев. Поэтому очень много направлений. И мы решили узко сегодня, чтобы широкий охват получить аудитории, решили по одному направлению пойти. В следующие разы мы готовы обсуждать, выйти на эту же площадку, на такую же. Спасибо за предоставленную такую возможность. Я думаю, если на сегодняшний день мы сможем, так говоря, что в прямом эфире дать соответствующие разъяснения, возможно, мы избежим каких-то официальных обращений, что позволит нам обратить свое внимание в своей работе на другую сторону. Галина Урдабаевна, первый вопрос поступил, спрашивает, если нет нигде прописки и негде зарегистрироваться, что делать в таком случае, негде прописаться? Вы знаете, вот понятие негде прописаться, разве оно может быть? Человек фактически где-то живет. Проблема в том, что, это в основном в крупных городах у нас связана эта проблема с тем, что арендодатели, которые сдают в найм квартиру, получая за это прибыль, отказываются регистрировать граждан. Во-первых, это, наверное, связано с правовой безграмотностью. Думают, что если зарегистрировать человека у себя в квартире, наступят какие-то обязательства по отношению этого лица. Это абсолютно неправильно. И хочу напомнить, что здесь есть ответственность так лица проживающего, в первую очередь лица, которое позволило проживать у себя без регистрации. Поэтому, если вы где-то проживаете, вы можете зарегистрироваться. Хозяин, который сдает вам квартиру, он обязан зарегистрироваться.
А в случае отказа арендодателя регистрировать, что наступает? Прошу сообщать на наши прямой, как называется наш? Трансляция. Не трансляция, вот На сайт? не на сайт, прошу прощения, забыла. Горячая линия? На горячую линию, Инстаграм. По контактным телефонам. по контактным прямым телефонам, которые есть у нас в МВД, и вообще в любой госорган, сообщите о том, что вас отказываются. Если по возможности сообщите адрес, конечно, мы определим и собственника сами, и, значит, окажем содействие в первую очередь регистрации. Разъясним правообладателю, собственнику жилья, что он нарушает действующее законодательство. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бізге жаңа жауап берді Сәрсенова Галина Ордабайқызы, осы көші-қон комитет төрағасының орынбасары. Енді меніңше мынадай сұрақ бар. Байқоңыр қаласында тұрды, бірақ Қазақстан Республикасы азаматтығын алмады. Қазір Ресейде тұрады, жұмысқа тұрып жатыр. Енді Қазақстан Республикасы азаматтығы жоқ деген справканы қайдан алу керек? Астана қаласынан алуға бола ма деген сұрақ бар. Айгүл Аяна деген кісіден. Кім жауап береді? Ну, я хотела сказать, что сегодня вопросы связаны только с гражданами Казахстана. Здесь вопросы наличия отсутствия гражданства. Я отвечу, но хотелось бы, раз мы говорим, что хотим охватить одно направление, пожалуйста, задавайте по тематике сегодня нашего брифинга сведения о наличии отсутствия гражданства. Иностранцы, находящиеся за пределами страны, могут получить загранучреждение. Вместе с тем могут обратиться на сайт блок-министра внутренних дел, где вам будет дана информация. Но так как, учитывая, что компетентным органом загранучреждения принимаются официальные документы, заверенные гербовой печатью госоргана, значит, в этом случае нужно будет написать заявление. Или обращение, которое официально будет зарегистрировано, и будет дан ответ уже через почту. У нас еще один вопрос от Махсата. Спрашивает: добрый день, я прописан в Актау, хочу прописаться в городе Жанаузен, но миграция говорит, невозможно регистрировать в связи с мораторием. Правда ли это и что ему делать? Ну, Конституция обеспечена у нас свобода передвижения по стране, в частности тоже вопросы регистрации, значит, моногородов, к которым относится Жанаузен. Здесь говорить, что объявлен мораторий, однозначно мы не можем. Моратория такого не было. Я напомню нашим подписчикам, что тема сегодняшнего прямого эфира – вопросы регистрации по месту жительства и документирования граждан Казахстана. Бізде спикеріміз бар. Осы ведомствоның комитет төрағасының орынбасары Сәрсенова Галина Ордабайқызы және осы комитеттің басқарма басшысы Қожахметова Жанар Қабиқызы, Нұрахметов Нұрбек Қарымсақұлы, аға инспектор. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақ бар. Енді меніңше ойлап тұрмын, Нұрахметов Нұрбек Қарымсақұлына сұрақ бар сияқты. Жалпы енді Нұреке, осы нені бүгінгі біздің кездесуіміздің бүгінгі тікелей эфирдегі негізгі несін айтып беріңізші. Осы процесс қалай жүреді, тұрғылықты жер бойынша тіркеу, ол үшін азаматтарға қандай да бір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырсыздар ма, сол туралы анық ел білсін. Қандай проблемалар бар қазір? Қазір енді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан азаматтарының мекен-жай бойынша тіркелуі үшін бұрынғы жерінен шығу парағы керек болатын, тағы да әскери есебі керек болатын. Қазіргі жаңартылған заңдар бойынша тұрғылықты мекен-жайға тіркелу үшін тіркелетін адамның өзінің қатысуымен жеке куәлігі және иесінің келісімі ғана керек. Осы екеуі жағдай болған жағдай халыққа қызмет көрсету орталығындағы көші-қон қызметкерлері сізге қызмет көрсетеді. Немесе электрондық үкімет порталында электрондық цифрлық қолтаңба арқылы иесі келісім беріп тіркеуге қоя алады. Екі жолы бар да. Осында бір сұрақ келіп тұр. Сұрайды, баланы қалай тіркейміз дейді. Баланы қалай тіркеу үшін, баланы ол жалпы белгіленген қағида заң бойынша ол бала деп үлкен деп бөлінбейді. Ол баланы тіркеу кезінде де үйдің иесінің келісімі керек және заңды өкілі дейді, әке немесе шешесінің қатысуымен баланы да тіркеуге жүзеге асыруға болады.
Дополните. Енді баланың заңды өкілі Қосымша толықтырамын десеңіз айта қойыңыз. Регистрация ребенка, она осуществляется на основании свидетельства о рождении. Это документ, удостоверяющий личность ребенка, и согласие собственника необходимо. Для регистрации детей могут обращаться их законные представители, то есть родители. Еще один вопрос спрашивает, можно ли поменять национальность? Да, конечно, национальность у нас меняется, но в установленном законодательством порядке. Если документы, если в свидетельстве о рождении один из родителей имеет ту национальность, которую хочет приобрести наш товарищ, наш участник брифинга, да, пожалуйста, значит, по родителям можно изменить национальность, которая есть уже в документах, удостоверяющих личность. То есть, если у нас один из родителей русский, второй казах, вы сейчас имеете документ, удостоверяющий личность на казаха, то в соответствии с законодательством вы можете изменить национальность на русского. То есть но нельзя, да, но нельзя там стать немцем или другой национальности. То есть у нас идет принцип крови по одному из родителей. Еще один вопрос спрашивает, сколько будет стоить сделать казахстанский паспорт? Госпошлина за выдачу паспорта сейчас составляет 20 200 тенге. То есть 8 месячных расчетных показателей, это согласно статье 615 Налогового кодекса. А сроки? Срок изготовления документов у нас до 15 рабочих дней. Но если гражданин желает более ускоренно получить документы, то на платной основе есть услуга до 1 рабочего дня. Изготавливается документ. Это в тех городах, где у нас находятся заводы-изготовители. Это Астана, Шымкент, Алмата, Актобе. Там можно паспорт и удостоверение в течение дня изготовить. До 3 дней это в областных центрах. И по республике есть срочность до 7 рабочих дней. Еще один вопрос спрашивает, если я прописан по другому адресу, а живу в другом районе, вправе ли от меня требовать прописку, где я живу? Здесь непонятно вопросы постоянной и временной регистрации. Более можно уточнить? Допустим, в одном городе, в одной области или в различных регионах. Жеткербаев М деген біздің қолданушымыз хабарласып жатыр. Не сұрақ қойып, тема не жалпы дейді. Тема не жалпы дейді. Қандай тақырып деген ғой? Тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері деген тақырып. Жеткербаев мырза азамат, сондықтан да осы тұрғыда сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Біз тікелей байланыстамыз. Бізді 123 адам дәл осы кезде көріп отыр. Шетел азаматын жеке үй құрылысына жалдау үшін не істеу керек? Қайыржан Әлтай. Әрине бұл меніңше бүгінгі біздің тікелей байланысымызға келген спикерлерге қатысты емес сұрақ сияқты. Солай ма әлде? Да, вопрос не темы наши, но тем не менее. Если это иностранец временно пребывает на территории страны, если он подлежит регистрации, он должен сообщить, пройти регистрацию в органах внутренних дел, где сообщит об адресе своего проживания. Но здесь идет речь, я так понимаю, о возможности аренды квартиры. Этот вопрос как раз-то не в компетенции МВД. И это гражданско-правовая сделка, которая решается собственником жилья на основании договора письменного, устного. Уже в рамках Гражданского кодекса. Еще один интересный вопрос. Участковые полицейские имеют ли право на осуществление проверки прописки по месту жительства, делая обход квартир? Да, вот согласно, есть приказ министра, в соответствии с которым участковые инспектора, они обязаны проводить проверки на соблюдение миграционного законодательства. Поэтому участковый инспектор вправе посетить на своем участке квартиры, дома, чтобы в целях проверить, действительно ли граждане в соответствии с законодательством зарегистрированы по месту жительства. А если не будет им открывать дверь участковому? Ну, здесь, если не будет открывать, тут как бы за гражданин-то за это не несет ответственности. Может быть, никого нет дома. А в целом, почему бы прятаться за дверьми, если есть такая возможность? Дело в том, что у нас в сведении регистрации
и содержатся в базе данных, и в принципе у нас сейчас участковый инспектор вооружен этими данными, имеет их возможность доступа и проверить. Поэтому, наверное, нет необходимости прятаться законопослушному гражданину. Есть миграционное законодательство, есть обязанность и ответственность, установленная Административным кодексом Республики Казахстан. Поэтому я думаю, что законопослушный гражданин, что тут такого? Пришли, проверили, нормально, значит нормально. Галина Ордабайқызы, рахмет. Жеткербаев есімді қолданушыдан сұрақ бар. Удостоверение туылған жылда өзгертуге бола ма дейді, удостоверениедегі дейді. Сот шешімі арқылы. Тек сот шешімі арқылы, тағы сұрақтарды қарайық. Здравствуйте, можно ли взять национальность отчима, спрашивает? Нет, у нас, согласно нашему законодательству, национальность изменяется на основании свидетельства о рождении. То есть на основании национальности одного из родителей, мамы или папы. В данном случае, если это отчим, то есть если не было процедуры усыновления, то в данном случае невозможно. Только... А у приемных родителей, если, допустим, национальность другая, можно, да, изменить? Ну, если по решению суда дети усыновлены, то они, естественно, будут записаны у них как мама с папой, то, конечно, они... Құрметті біздің Инстаграм парақшасындағы қолданушылар тұрғылықты жері бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері бойынша біз тікелей байланыстамыз. Біздің алдымызда мына 3 спикер, осы ведомствоның басшылығы, аға инспекторы және басқарма басшысы. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Керек емес сұрақты қойып бір-біріміздің уақытымызды алмайық. Бұл сіздердің игіліктеріңіз, сіздерге қандай да бір пайдалы ақпарат берейік деген мақсатта осы министрліктің ашықтыққа бетбұрыс бағытындағы мақсатындағы жоба. Сондықтан да уақыттарыңызды, бір-біріміздің уақытымызды алмайық. Нақты сұрақтар қойып, қазақша сөйлей алам екен деген сұрақтардың не керегі бар? Бұл енді екі тілде ғой. Құрметті достар, бауырлар, бұл жерде екі тілде. Сондықтан да бізді дұрыс түсініңіздер. Спрашивают еще один вопрос насчет документации. Могу ли я поменять фамилию на фамилию прадедушки? Ну, вообще для переменной фамилии необходимо предоставление свидетельства о рождении. То есть в данном случае гражданин обращается в органы ЗАГС. Но в данном случае он подает ходатайство, если имеются основания, либо в судебном порядке изменение фамилии осуществляется. То есть этот вопрос не в компетенции органов внутренних дел. Мы меняем уже все установочные данные только либо на основании решения суда, либо по вновь выданному свидетельству о рождении, где внесены соответствующие изменения в актовую запись. Молодцы, КМС деп сіздерді мақтап жатыр, постоянно ашық, жақсы пікірлерін білдіріп жатыр дегенде комментарий бар, оларға енді тоқтамайық. И еще один просто вопрос в тему предыдущего. Насколько проблематично исправить ошибку в ФИО, в частности отчество? База автоматически исправится везде или нужно будет каждый документ менять, бегать по всем инстанциям? Удостоверение личности, паспорт, права, документы на движимое и недвижимое имущество, спрашивает Ирлан Рамазанов на Фейсбуке. Вопрос такой обширный, будем говорить. В пределах своей компетенции, так как мы занимаемся выдачей документов, удостоверяющих личность, я бы хотела сказать, да, ошибку можно изменить в отчестве. При этом хочу сказать, что в информационных системах, вернее, у нас есть информационная система, которая называется Государственная база данных физические лица. Администратором этой базы является Министерство юстиции. Мы при изменении каких-либо сведений в удостоверении личности обязательно передаем сведения в эту базу, физические лица. То есть эта база, она является у нас эталонной, ею пользуются все госорганы. И вы, как сейчас обратили внимание, что приходя там в госорган тот или иной за получением госуслуг, сведения по вашему ИИНу, значит, уже имеет на руках оператор. Поэтому вы, предъявляя удостоверение личности свое, гражданина Казахстана, которое соответствует сведениям в информационной системе базы данных, я думаю, что здесь не возникнет, по крайней мере, по праву собственности. Другое дело, когда водительское удостоверение, оно должно соответствовать удостоверению личности и, думаю, иные документы. Пока на сегодняшний день ситуация такова. А с учетом того, что у нас развивается автоматизация, и думаю, что возможность когда-либо, наверное, отпадет в этом. Что будет единый документ, который и информационная система, которая будет подтверждать действительность всех документов.
Рахмет, ары қарай жалғастырсақ, орынбасар Әбдікәрім есімді қолданушы мынадай сұрақ қойып жатыр. Егер үйдің документі жоқ болса, сол үйде тұрсам айыппұл салына ма дейді. Да, ондай жағдайда егерде ол адамның өзінің кінәсінен емес, мысалға ол үйдің құжаты әлі дайын болмай эксплуатацияға берілмеген болған жағдайда ол кісілерге айыппұл салынбайды, айыппұлдан босатады. Өйткені бұл жерде оның кінәсі болып табылмайды. И если вы обращаетесь, если к вам приходит участковый и неправомерно говорит, что будет составлять протокол, вот по таким случаям, когда объекты не зарегистрированы, и мы говорим, что здесь вина человека не по зависящим от него обстоятельствам, мы еще раз говорим, что звоните на телефоны доверия, и мы будем сразу принимать меры в отношении таких нерадивых сотрудников. Қазақстан Республикасының паспортын қанша күнде алуға болады, төлемақысы қалай? Қайыржан Әлтай. Жаңа біз орыс тілінде қойды, бір қолданушымыз осыны қазақша айтып берсеңіздер. Қазақстан Республикасының паспорты қазіргі уақытта 8 айлық есептік көрсеткіш, ол қазіргі уақытта 20.200 теңгені құрайды. Дайындалу уақыты, жалпы уақыты 15 жұмыс күніне дейін дайындалады. Жеделдеткен жағдайда? Жеделдеткен жағдайда бір жұмыс күні бар, қосымша баж төлейді, мемлекеттік бажда. Сіздің ол мысалға қосымша жеделдетілген Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалалары үшін құжаттар дайындайтын заводтардың, фабриканың бар болуына байланысты сол мекемелерде бір жұмыс күні. Қалған облыс орталықтарында 3 жұмыс күн, ал республика көлемінде 7 жұмыс күн жеделдетілген түрлері бар. Жақсы, рахмет сізге. Еще один вопрос от Қайыржана Алтая на платформе Facebook спрашивает, можно ли зарегистрироваться на земельный участок? Нет, нельзя зарегистрировать. Что такое жилище? Жилище – это здание, которое имеет адрес. И сейчас у нас информационные системы все перешли на регистрационный код адреса. То есть это должно быть помещение с соответствующим адресом. Вот сейчас мы говорили об автоматизации. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы сейчас от граждан не требуем ни техпаспорта, ни акты ввода там в эксплуатацию помещения. Обращается гражданин с удостоверением личности, и мы системы адресного регистра и системы регистра недвижимости подтягиваем информацию о наличии такой недвижимости. Сейчас это физически невозможно сделать. Рахмет. Нұртас Теміров. Загран паспортпен шетелге шығуға бола ма? Және көлікке де паспорт керек пе дейді. Шетелге шығу үшін, мысалға, Қазақстан Республикасы азаматының паспорты болуға міндетті. Ал көліктегі паспортты қалай түсінуге болады, ол жағын енді... Ана техпаспортын айтып тұрған шығар? Ол, конечно, ол көліктегі техпаспорт Қазақстан ішінен сырттан ішінде болу міндетті. Тағы естеріңізге салып кетейік, тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері тақырыбында біз тікелей байланыстамыз. Бұл жобаның аты «Сұраңыз» деп аталады. Бізде қазір 3 спикеріміз бар. Осы ведомствоның төрағаның орынбасары Сәрсенова Галина Ордабайқызы және басқарма төрайымы Қожахметова Жанар Қабиқызы және Нұрахметов Нұрбек Қарымсақұлы, осы ведомствоның аға инспекторы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бүгін енді сенбі, әрине кейбір ведомстволар бүгін жұмыс істеп жатыр. Соған қарамастан қолы бос адамдар өздерінің сұрақтарыңызға жауап алады деген ойдамыз. У нас от пользователя Койшибаева поступил вопрос, спрашивает, я прописан в городе Нур-Султане в районе Сарыарка, а живу в районе Алматы. Обязательно ли временная прописка и вправе ли от меня требовать прописку, если я прописан в другом районе? Я так полагаю, это временный. Дополнительный, да. Который добавили. Чуть можно погромче. Да, в данном случае у нас с 2017 года была введена обязанность регистрироваться по месту временного пребывания. Поэтому, если вы постоянно зарегистрированы в районе Сарыарка, города Нур-Султан, и проживаете в другом районе больше месяца, то вы обязаны временно зарегистрироваться. Если вы проживаете временно до месяца, то необходимости регистрироваться временно нет. Спасибо. А теперь еще один вопрос по поводу утери документов. Что делать гражданину, если он теряет, допустим, удостоверение личности? Каков порядок, процедуры? Порядок у нас очень прост. Обращается в Центр обслуживания населения с заявлением об утрате данного документа. И, значит, у нас есть возможность через информационную систему, значит, определить, идентифицировать его личность, определить, кто он, какие документы получал, и оформить ему документы по утрате.
То есть, как раньше люди подавали заявление в газету об утрате, сейчас таких требований давно уже нет. Мында көп біздің қолданушыларымыз бұндай тікелей байланысқа үйренбеген сияқты, өйткені өзіміздің уақытымызды өзіміз алып, тілге қатысты, басқа да бүгінгі тақырыпқа қатысы жоқ сұрақтар қойып жатыр. Сергек, май қызметкерлеріне қатысты, немесе басқа да сұрақтар қойып жатыр. Оларды мен оқығым келіп тұрған жоқ, өйткені ол уақытты алады. Ой, қазақша сөйлеңдер дейді. Құрметті достар, біз екі тілде беріп жатырмыз ғой енді. Нұр-Сұлтан қаласында тұрады, бірақ прописка жоқ дейді. Келе жатқан сайлауға қалай дауыс береді және штраф төлей ма дейді. Еркебұлан деген қолданушыдан сұрақ бар. Сұрақ түсіндіңіз ба? Нұр-Сұлтан қаласында тұрады дейді. Енді бір бауырын айтып жатыр. Бірақ прописка жоқ. Келе жатқан сайлауға, ертең президент сайлауына қалай қатысады, дауыс береді, қалай дауыс береді дейді. Штраф төлей ма дейді. Пропискасы болмай тұр ғой. Алдында айтқан сияқты, сайлау науқаны кезі болсын, жай уақытта болсын, егер де тұрақты тіркеу басқа жерде болып, Астана қаласында келіп тұрып жатқан болса уақытша, ол тіркелуге міндетті. Егер де уақытша келген жерінен бір айдан асып кеткен көлемде тұратын болса, оған Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша айыппұл салынады. Сондықтан бұл жерде сайлау науқаны болсын, жай уақытта болсын, тіркелуге азамат міндетті болып саналады. Сұрақ және сұрақ. Достар, сұрақ қойық. Еще один пользователь, Хаджимурат Б, просит еще раз напомнить порядок по изменению национальности ребенка. Говорит, спросите, пожалуйста, еще раз, чтобы поменять национальность ребенка, нужно усыновить? Нет, национальность, речь идет о национальности ребенка или он свою национальность хочет поменять? Ребенка национальность поменять. Вопрос такой обширный. Этот вопрос компетенции органов ЗАГС. Вам нужно будет обратиться в акимат по месту жительства. Сейчас органы РАГС находятся в их компетенции, поэтому мы можем сейчас, конечно, проговорить, но, наверное, не стоит занимать время в эфире. Либо можете позвонить напрямую к нам, мы вам дадим разъяснение, объясним, кому как пройти, куда пройти. Өзбекстан азамат жұмыс істеу үшін налог қанша төлейді? Рахмет дейді. Жеткербаев айтып жатыр. Өзбекстанда азамат жұмыс істеу үшін налог қанша төлейді дейді. Граждане Узбекистана могут получить трудовые патенты для осуществления трудовой деятельности. И на сегодняшний день 2 месячных расчетных показателя за 1 месяц. Это 4400 тенге на сегодняшний день. Жақсы, рахмет. Енді тағы жаңа айттым, аттестация қашан болады, МВД-ға қалай жұмысқа тұруға болады, жол патруль полицияға істегенмін, жұмыстан шығып кеткенмін, қалай кіруге болады деген сұрақтар бар. Бұлардың барлығын біз арнайы ведомствоның осы азаматтарына тапсырамыз. Кейін сіздерге осы тақырып арнайтын боламыз. Сондықтан да басқа да сұрақтар болса, нақты бүгінгі тікелей байланысқа байланысты сұрақ бар ма? Пользователь Жанна спрашивает, не спрашивает, она просто как комментарий пишет: по сравнению с миграционными службами стран СНГ, казахстанская миграционная служба ушла намного вперед. Спасибо, что вы оценили нашу работу. Квота бере ма? Сұраш шетелден көшіп келгендерге дейді. Маған сұраш деп жатыр да. Сұраңыз ғой не жобаны аты. Нұрсейт деген жігіт. Квота берілет. Брак, этот вопрос все-таки в компетенции Министерства труда и соцзащиты населения. Кому, какой категории населения, в каком порядке, все это определяет Министерство труда и соцзащиты населения. Вопрос от Салиты. Какие категории инвалидов освобождаются от уплаты на получение загранпаспорта? От уплаты госпошлины и за удостоверение, и за паспорт освобождаются инвалиды, то есть независимо какой степени инвалидность, да, освобождаются дети инвалиды и один из родителей ребенка-инвалида. То есть они паспорт, удостоверение могут получать бесплатно. Пользователь Абзалхан спрашивает, почему я не могу выйти за рубеж, то есть в Россию, из-за ареста, который прошел 10 лет назад? Ну, эти вопросы тоже находят вопрос в ведении Министерства юстиции. Видимо, судоисполнитель выставил какие-то ограничения. Пересечение границы тоже не в нашей компетенции. Выставляет ограничения соответствующий госорган, соответствующий действующим законодательством.
И поэтому нужно будет уточнить, за что не уплачен штраф, не уплачен налог, возможно, не отбытый срок наказания, допустим, если находится по пробации на территории страны, житель нашей страны. Очень много моментов. То есть это снятие ограничений должно быть. Вам нужно будет обратиться необходимо к сотруднику того госоргана, который установил эти ограничения. Құралай Дүйсен айтады, шешілетін сұрақтар ма дейді. Енді шешуге келіп тұр ғой осы кісілер. Сондықтан қойыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңыз үшін келіп жатыр бүгін. Иә. Қазақша неге сөйлемейді? Қазақша да сөйлемейді. Шешілмеген сұрақ бар ма? Сол шешілмеген сұрақ қойыңыздар деп тұрып қой. 122 адам қарап жатыр. Қарап отыр, қойыңыздар енді шешілмеген сұрақтарыңыз болса. Татешкалар орысша зыпылдап дейді. Қазақша да зыпылдайды ол кісілер. Қойыңыздар қазақша. Спрашивают, предусматривается ли штраф за утрату удостоверения личности? Это, скажите, предусматривается, если вы обратились по истечении месяца. Если утеряли в течение 10 дней, вы должны обратиться и для восстановления документа. Если до месяца вы обратились в течение месяца, то от 10 до месяца, тогда это будет только предупреждение. А штраф в каком размере? В размере 7 месячных расчетных показателей. Ага, это сколько составляет? Это порядка 15 тысяч тенге. Я бы хотела уточнить, не за сам факт утраты документа, это старая норма, была еще в советское время, за проживание без документов есть ответственность административная, статья 492 кодекса, поэтому проживание без документов более месяца, она как раз влечет административную ответственность. Красивые такие. Правасыз жүрсек неге қамайды дейді. Правасыз жүрсек неге қамайды деп сұрақ қойып жатыр да. Сонда правасыз жүре беру керек па? Вопрос такой. Вместо загранпаспорта для ребенка 4 годика каким видом документа можно заменить? Можно ли что-то другое для ребенка? Ну, такое уточнить хотели бы. Ну, у нас нету бэби-паспорта, как в отдельных странах. Вообще мы стремимся к тому, к определенным международным стандартам. В первую очередь паспорт – это для выезда за пределы страны, и, конечно, он должен обеспечивать в какой-то степени защиту прав гражданина Казахстана, находящихся за пределами страны. На сегодняшний день у нас еще существует институт вклейки фотографий в паспорт для отдельных стран. Сейчас в основном все страны практически отказались, потому что участились случаи киднеппинга, торговля детьми. И поэтому многие страны отказались от вклейки, не принимают по ним вес, по ним запрещен. Но на сегодняшний день в нашем законодательстве пока еще эта норма действует. Но мы внесли свою поправку в закон о документах, удостоверяющих личность, поэтому он находится на рассмотрении, это поправка в мажилисе страны. По нему будет решение принято уже мажилисменами. И возможность есть пересечения границы по свидетельствам о рождении в рамках международных соглашений. Значит, Казахстан с Россией, Казахстан есть с Кыргызстаном, с Туркменистаном, с такими странами отдельными. Шұғыла 101 штраф бар ма? Егер прописка оңтүстікте болса, мен Астанада болсам дейді. Алдында қайталап өткен сияқты да қайталап айтамыз да, егер де ол мысалға Шымкент қаласында тұрақты тіркеуде, Астана қаласында егер де оның келу мақсаты бір айдан көп болатын болса, ол міндетті уақытша тіркеуге тұруға. Тұрмаған жағдайда айыппұл салынады. От Батыровой Айны вопрос поступил. Можно получить паспорт бесплатно, либо на льготе, если в семье воспитываю ребенка по инвалидности? Да, конечно. Я недавно повторяла, что от уплаты госпошлины за паспорт освобождается один из родителей ребенка-инвалида. Поэтому вы вправе получить на себя паспорт бесплатно. И на ребенка. Сұрақ болса қойыңыздар. Тұрғылықты жері бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері бүгінгі біздің сұрағыңыз жобасында осы тақырыпты біз талқылап жатырмыз. Кабденов Мурат спрашивает, если я живу в Алматы и нахожусь в Нур-Султане, могу ли я здесь получить удостоверение личности? Спасибо за вопрос. Я послушала. Если я живу в Нур-Султане, а проживаю официально зарегистрироваться, да, вы обязаны зарегистрироваться временно по месту вашего нахождения временного. Спасибо.
МВД қызметкерлеріне жеке куәлікті қолына ұстатуға бола ма заң бойынша дейді Алмас Сембек. Бұл бізге қатысты емес сұрақ қой. Сондықтан да ассалаумағалейкум, ТЖК ақша көтеріле ме дейді. Мына жалақыға қатысты, аттестацияға қатысты жалпы сұрақтар. Біз жақта загранпаспорт 20 мың деп жатыр Шымкент қаласында дейді. Қаныбек Аян деген жігіт біздің қолданушымыз айтады. Шымкент жақта 20 мың теңге загранпаспорт. Бүкіл Қазақстан бойынша 20 мың 200. Қайта 200 теңге арзан болып тұр ма сонда Түркістан облысында? Жалпы айтып тұрған шығар, негізі Қазақстан бойынша бір мөлшерде 8 айлық есептік көрсеткіш 20 мың 200 теңге тұрады. Загранпаспорттың мерзімі өтіп кетті. Енді маған айыппұл сала ма? Рахмет деп. Шұғыла 101 айтады. Қолында удостоверениесі бар шығар. Мерзім өтпесе, паспорттың мерзімі өтсе де, қайтадан жасалады. Айыппұл салынбайды. Спрашивает пользователь Алимкулов Адиль, если гражданин оставил удостоверение личности в залог и не пришел за ним, как быть? Вообще нельзя сдавать в залог удостоверение, это норма. Есть определенные действия, при которых могут изыматься документы. В залог вот нужно привлекать тех людей, которые принимает в залог документ, удостоверяющий личность, потому что это противоречит всем нормам нашего законодательства. Это незаконно как со стороны самого гражданина, так и со стороны собственника. Пусть официально объявит, вернее, позвонит на телефон доверия и скажет, что в таком-то ломбарде или в такой-то там игровой, не знаю, там кабинке изъяли документы в залог, мы примем соответствующие меры. В таком случае привлекается только тот, который взял удостоверение в залог? Да, кто берет в залог, за это предусмотрена административная ответственность. А штраф в каком размере, если штраф? Сейчас это надо будет уточнить, но в любом случае ответственность предусмотрена административным кодексом. Азат Нурашев деген біздің қолданушымыз жазып жатыр. Әйел адам ажырасқаннан кейін алимент алып жатыр. Енді фамилиясын өзіне ауыстыруға бола ма дейді. При оформлении, значит, вынесении решения суда, если супруга поменяла фамилию свою по решению суда, то она обязана поменять удостоверение личности, свидетельство перемены. Смағұлова 97-03 мен өз алғысымды білдіремін. 24 апрельде Қызылорда қаласынан келген ұлттық ұлан ансамбльмен бірге өнер көрсетуге рұқсат бергеніне және жоғары қолбасшының ықыласы үшін басым деймін дейді. Вопрос еще один. Можно ли приносить свою фотографию на паспорт или нужно фотографироваться на месте? Мы вообще максимально пытаемся создать условия для граждан. И поэтому, конечно, вы знаете, что когда-то была платная фотография, и тоже, которая не соответствовала качеству. В настоящее время мы бесплатно фотографируем в центрах обслуживания населения, поэтому приносить свою фотографию нет необходимости. При этом есть возможность перефотографироваться, система это позволяет, то есть можете сделать красивую прическу, прийти, сфотографироваться так, как вам нужно. Сұрақ болса қойыңыздар, тікелей байланыстамыз. Біздің қанша минут уақытымыз қалды өзі Алеке? 20 минуттай қалды. Хайран Алтай на платформе Facebook спрашивает, в городе Алматы есть ограничения на регистрацию в зависимости от площади жилища. Не считаете ли это ущемлением конституционных прав граждан? Такие ограничения есть, но эти ограничения касаются только ведомственного жилья и жилья из государственного жилищного фонда. В отношении иного частного сектора, частного домовладения данные ограничения не касаются. Жақсыгүл Букенова біздің Facebook парақшасынан ескі жеке куәлік чипсіз дейді. Болса, ауыстыру міндетті ме дейді. Жақсыгүл Букенова деген қолданушымыз айтады. Ол ескі чипсіз удостоверение болса, ол жарамдылық мерзімі бар, жарамды болып саналады. Бірақ қазіргі таңда Қазақстанның бойынша жаңа технологиялар цифрландыруына байланысты оған ұсынамыз, рекомендуем, чтобы барып ауыстырған жақсы болады өзіне. Срок біткен жоқ дейді. Ауыстыру міндетті ме дейді. Ауыстыру міндетті деп айта алмаймыз қазіргі таңда. Өз үшін ғой, ауыстырса өзінің мүмкіндігіне жақса. Шетелде жүріп паспорт жоғалтса, не істеуге болады? Каримов Багла деген қолданушымыз. Шетелде жүрген Қазақстан азаматтары құжатын жоғалтқан күнде сол шетелде орналасқан Қазақстанның консулдық қызметтеріне хабарласады, арыз жазып, олардың қолдарына
елге қайту жөнінде куәлік беріледі. Сол бойынша елге қайтуға мүмкіндік беріледі. Пользователь спрашивает, можно ли выезжать с удостоверением личности в Россию и Узбекистан? В России в рамках соглашения, да, они могут по удостоверению личности, в Узбекистан нет, только с паспортом. В Киргизию могут с удостоверением личности пересекать границу. Тут еще один вопрос от Мурата Ишенкулова, но он, кажется, не в тему нашего сегодняшнего прямого эфира. Спрашивает, в течение какого времени гражданин Узбекистана обязан стать на учет в уполномоченных органах ОВД после пересечения границы? В течение 5 суток. Спасибо. Енді біздің тақырып қандай деп айтып жатыр. Тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселесі деген тақырып. Алмас Қазақ деген қолданушымызға айтып жатыр. Полиция болған. Садикте видеокамера қойсаңыздар деген қатыс жоқ. Садиктің өзінің басшылығы. Жауап. Молодцы, рады. Шымкентте. Вопрос еще один поступил. Можно ли фотографироваться в служебной форме на удостоверении личности? Ну, вообще нежелательно, не допускается, потому что, как здесь в данном случае человек подчеркивает свое служебное положение, а согласно Этическому кодексу это не допускается. Спасибо. Қандай сұрақ қою керек дейді. Сіздің қандай сұрақ бар екеніңізді қалай білеміз біз? Бағдат, Алия, көкейіңізде жүрген сұрақ болса қойсаңызшы. Жеке куәлік ауыстыру қанша тұрады? Жақсыгүл Букенова. Жаңа болды негізі осындай сұрақ. Қазіргі таңда 505 теңге тұрады. 505 теңге мемлекеттік бар. Алимент жөнінде айтып өтіңізші, төлемесе не болады? Арада 1 жылдан аса уақыт өткен дейді. Сары қыз айтады. Орысша түсінбейтін едім дейді. Сары қыз арыз жазу керек. Көші-қон полицияға келесіз, арыз бересіз. Негізі тікелей ол Ақаждың дүниесі. Ақажға қатысы ма? Жоқ, алимент төлейтін біз қараймыз. Жақсы. Біздің қарағымызда. Жақсы, онда сары қыз біліп тұр екенбіздің. Сұрақ болса қойыңыздар енді. Бізде 10 неше минут уақыт қалды. 15 минут. Егер баламен Өзбекстанға өтсем, оған қандай құжат керек? Балам 2-де және 3 жаста дейді. Қазіргі таңда Өзбекстан мемлекеті мен Қазақстан мемлекеті арасындағы халықаралық келісімге байланысты қазіргі мынау төлқұжатқа құжатқа паспорт дейміз ғой, соған баланың фотосуретін жапсырып, сосын және жеке куәлігімен өтуге мүмкіншілік бар. Сауатты қызметкерлер екен, керемет дейді Азат Нұрашев айтады. Рахмет, Азат. Бағдат Али айтады, мен сіздерден бір сұрақты 2 рет қойдым, неге оқымайсыздар, біз үшін маңызды сұрақ бұл дейді. Бағдат Алия қайтадан қойыңызшы, мына жерде сұрақтар енді шынын айтқан кезде сапырылысып. Аттестацияға қатысты керек емес. Жеке куәлікпен Өзбекстан еліне өтуге болады ма? Сондай қойылды ғой. Сайлауға дауысты интернеттен беруге бола ма? Біздің сайлауға қатысымыз жоқ. Болады, бірақ. МВД-ға жұмысқа тұрайын деп едім. Психотест. Еще один вопрос. Могу ли я получить вид на жительство, если у меня есть серьезные проблемы со здоровьем? Приказом министра здравоохранения введены ограничения на пребывание иностранцев в нашей стране. Нужно посмотреть вам на сайте Министерства здравоохранения, посмотреть, по каким заболеваниям нельзя находиться на территории страны. Есть ограничения. Келе жатқан мерекелеріңізбен дейді. Рахмет. Спрашивает, в Узунагаче очень трудно сдать, получить документы на гражданство, вид на жительство, прописку и так далее. Почему так? Алимкулов Адиль. Бұл сұрақ бойынша сіздер Узунагаш аудан Алматы облысы деп түсініп отырмыз біз. Соны? Ол бойынша жеке факты бойынша нету керек ме еді? Тексеріс жүргізу керек. Сондықтан дәл қазір жалпы айта алмаймыз. Арыз жазсын, жүгінсін, біздерге хабарласын, телефондарға көрсетеміз. Райымбек Дәулетов есімді қолданушымыз айтады, мен заңсыз жасап жатқан, жұмыс істеп жатқан өзбектерді көрем дейді. Соларды өзім ұстап апарып дейді қолыммен дейді. Миграционный полицияға тапсыруға бола ма дейді. Болады. Заңсыз жұмыс істеп жүрген өзбектер. Болады, рахмет, солай жасасаңыз.
Ертай Мұратхан, балаларға паспорт алу қанша тұрады және қанша уақытта дайын болады дейді. Ертай Мұратхан Facebook парақшасынан қойып жатыр осындай сұрақтар. Балаларға да паспорт алу мемлекеттік баж, үлкен кісі болып, жас адам болып, балалар болып бөлінбейді. Салық кодексінің 615 бабы бойынша көзделген паспорт алу үшін мемлекеттік баж 20.200 теңгені құрайды, 8 айлық есептік көрсеткішті. Жақсы. Алимент төлемесе басқа елге өте алады ма дейді. Сары қыз біздің белсенді болып тұр ғой өзі. Алимент төлемесе басқа елге өте ала ма дейді. Ол енді алимент төлемесе, мысалға оны сот орындаушылары өздері қадағалайды. Егер де уақытылы алимент түсіп тұрмаған болса, сот орындаушылардың әділет министрлігінің құзырында олардың ограничение, шектеулер қояма, қоймай соған байланысты болады. Бір қалада бір пәтерде тіркелсе дейді, бірақ сол қалада басқа пәтерде тұрса, айыппұл төлене ме дейді. Уақытша тіркеуге отырса, төленбейді. Жақсы. Кто имеет право иметь несколько паспортов на одно лицо с разными фамильными именными данными? Никто не имеет такого права. Предусмотрена за это ответственность? Конечно, но я хочу сказать с уверенностью, что у нас сейчас информационная система показывает все документы, удостоверяющие личность, кому, когда выданы. Поэтому у нас такие факты исключены. Еще один вопрос спрашивает. Со свидетельством о рождении ребенку можно ли ехать в Иссык-Куль? Кыргызстан. Кыргызстан, да. Можно, да, со свидетельством о рождении? Со свидетельством о рождении, да, пересечение границы допускается. Спасибо. С получением вкладыша на настоящий момент. Да, получается, в миграционной службе надо будет получить вкладыш к этому свидетельству о рождении, где вклеивается фотография ребенка. Саламатсыз ба, бір жастағы балаға паспорт алу керек па? Керек пе дейді Түркияға барып келу үшін? Және балаларға қанша МРП дейді? Түркияға бару үшін фотосурет жабыстырылады паспортқа. Жақсы. Тағы сұрақ болса қойыңыздар. Шетелге шығу құжаты бағасы неге қымбаттап кетті дейді. Ол енді шетелге шығу құжаты бағасын қымбаттау ол өзі паспорттың өзінің дайындалатын қауіпсіздікке байланысты материалдарына байланысты, сол процестердің соған байланысты ол салық кодексімен белгіленеді. Оны біз қоймаймыз. Бағасы, От Рафаэля Гасанова пришел тоже один комментарий. Галина Уродобаевна, отлично, мы смогли найти обратную связь, прошу продолжить такую же работу. Кроме того, необходимо постоянно информировать население и иностранных граждан о законах миграции. Спасибо, Рафаэль, за реплику. Вы сейчас видите, что мы не первая служба, которая вышли, будем говорить, в прямой эфир. И, знаю, политика Министерства внутренних дел именно направлена на то, чтобы продолжить такое общение в таком формате на постоянной основе. Қайыржан Алтай, Facebook платформасынан жеке үй салып жатқан шетелдік азаматтарды патентті тіркеу бола тұра көші-қон қызметінің қызметкерлері алып кетіп жатады. Бұл дұрыс па дейді. Модератор осындай сұрақ орыс тілінде қойып едім, қоймадыңыздар дейді. Қайыржан Алтай. Енді қазақша жауап беріңізші осына. Қайыржан Алтайдың сұрағына. Түсіндіңіздер ме сұрақты? Қазақша да, орысша да. Екі тілде де жауап беріңіздер. Өздеріңіз қараңыздар. Ол енді мысалы шетел азаматтары бойынша тағы да қайталап айтып өтеміз, келесі эфирде ол сала бойынша жауап беретін болады. Енді жалпылама айтып өтсек, шетел азаматы белгілі бір үйде жұмыс істеп, оны көші-қон тексеріп алып кетіп жатса, оған себеп болады. Көбіне мысалға жалпы кездесетін, практикада кездесетіндер, ол сол тіркеліп жұмыс істеп жатқан жерде тіркелуге міндетті жұмыс орны бойынша. Соны көбі сақтамайды да, сондықтан әкімшілік құқық бұзу үшін, сотқа апару үшін, әкімшілік сотқа апару үшін алып кетуге міндетті болады. Пользователь Сарсенбаев спрашивает, почему не предусмотрите законопроект по трудовой визе в РК, то есть именно на строительные работы? Ну, мы по категориям сейчас не определяем въезд трудовых мигрантов в Казахстан. Сейчас вот трудовые патенты выдаются для работы у физических лиц, но есть сейчас законопроект по вопросам миграции, куда вносятся поправки по, значит, въезду в страну и выдаче патентов на такой же основе уже лиц, работающих, трудовых мигрантов, работающих у юридических лиц. Так что эти нормы, они прорабатываются Комитетом миграционной службы. Я думаю, до конца года эти нормы уже будут применяться. Рахмет, Галина Уродобаевна. Арқарай сұрақ бар. Рамзан 007. Тұрғылықты мекен жайы жоқ азаматтарды, яғни бомждарда айдауылдау шаралары қолданылып жатыр ма? Айдауыл дегенде енді оларды мысалға
белгілі тұрағы жоқ азаматтардың, мысалға жалпы тілмен айтқанда болмырда оларда осы Астана қаласы әкімдігінің несі бар, белгілі баспанасы жоқ адамдардың әлеуметтік сауықтыру орталығы бар. Сол жерге барып, сол жерде оларды құжаттандырады, үй береді, орын береді, жататын жер үй бермесе де жататын орын. Үйдің документін әлі істеген жоқпын, бірақ үйдің тек паспортын істеуге қанша айлық көлемде ақша төлеп істеуге болады дейді Қаныбек Аян. Білмеймін. Бізге қатысы жоқ қой. Сайкина, пользователь, спрашивает, вроде сказали же, что вклейки и паспорта отменены. Я так полагаю, это она к вопросу о ребенке, да, поездки в Иссык-Куль. Да. Это свидетельство о рождении там не в паспорт вклейкой имеется в виду. Ну, учитывая, что вот сейчас вносятся поправки в закон о документах, удостоверяющих личность, мы рекомендуем, чтобы родители заранее позаботились при выезде за границу с детьми, чтобы они получали паспорт. Но на сегодня норма еще действует у нас в законе, поэтому вклеивание фотографий в паспорта родителей, это согласно вот нашему стандарту, эта услуга оказывается. То есть, если вы сейчас в мае собираетесь выезжать, то вы вправе вклеить фотографию ребенка в паспорт и выехать за границу. При отмене этой нормы по вклейке официально будут даны разъяснения, и, конечно, мы постараемся заранее предупредить наших граждан, что эта норма не действует. На сегодняшний день она действует. Атабек 0608 Инстаграмнан Қазақстан азаматтығын алғасын Өзбекстан паспортын тұрғылықты жерде тапсырса бола ма дейді. Ну, собственность государства. Да, бұл шетел азаматы Қазақстан азаматын алған кезде ол өзінің несіне, өзінің алдында болған мемлекеттің несіне, консулдығына барып, құжатын тапсырып, сол жақтан азаматтықтан бас тартқаны жөнінде қосымша құжат әкелу керек, сол кезде тапсырылады. Спрашивает еще один вопрос. Временная регистрация через какое время автоматически может сняться? Автоматически, но срок, который указан, был самим лицом, которое заявило регистрацию. Если, допустим, вы на 3 месяца зарегистрировались, то через 3 месяца она автоматически будет аннулирована в системе. 3 жасар баламды пропискаға қойсам, енді шығарып тастапты, айыппұл сала ма, егер салса қанша, рахмет дейді. Шұғыла 100 бір айтады. Жоқ, қазір кәмелетке толмаған балаларға айыппұл көзделмеген, сондықтан қайтадан тұрақты тіркеуге болады. Төлқұжат алу үшін қандай құжаттар керек дейді, Бақыт 9371. Төлқұжат алу үшін енді мысалға төлқұжатты бірінші рет алып жатқан болса паспортты жеке куәлік негізінде алынады, ал кәмелетке толмаған балалар болса туу туралы куәлік негізінде алынады. Еще раз просит напомнить, за какой срок готовят загранпаспорт? Обычный порядок 15 дней. Ранее у нас, если вы кто помнит, срок был оформления 3 месяца, 2 месяца. На сегодняшний день мы оформляем документы в течение 15 суток. Оплачивается только госпошлина за изготовление самого документа. Для этого были открыты еще дополнительных 3 филиала центров по изготовлению документов в городах Шымкент, Актюбинск. И сегодня действует 4 центра, что позволило нам максимально сократить сроки. Но вместе с тем, по желанию, гражданин может и изготовить документы в более короткие сроки. Төлқұжат алу үшін халыққа қызмет орталығына баруымыз керек пе дейді, әлде көші-қонға ма дейді? Халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару керек. Енді қашан болады тікелей эфир көші-қон мәселесінде дейді. Оны алдағы анонста, осы біздің Инстаграм парақшасын қараңыздар, біз алдын ала айтамыз. Солай ғой? Просит уточнить, если это возможно, регистрация граждан России на какой срок и в течение какого времени возможно? Так. Регистрация граждан, да, вообще в течение месяца, если до месяца они могут находиться без регистрации, если они желают находиться более месяца, то они должны зарегистрироваться к концу 1 месяца, и тогда автоматически регистрация у них на 2 месяца еще продлевается. До 90 дней. Общий срок пребывания на территории страны. Миграционная служба керемет дейді, үнемі нәтижесін жұмысын көрсетуде әрқашан есеп беріп отырады дейді. Жазып жатыр. Сіздерге қатысы жоқ екен. Нешеуі қанша уақыт? 3 минут қалды, бірақ бізде Instagram, Facebook және YouTube арнасынан жаңа аталған платформалардан біз тікелей байланысқа шықтық. Бүгінгі біздің сұраң жобасына тікелей байланысқа келген осы ведомствоның
басшылық құрамына, қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Тақырыпты тағы айтып кетейін: тұрғылықты жер бойынша тіркеу және Қазақстан азаматтарын құжаттандыру мәселелері тақырыбында біз бүгін тікелей байланысқа шықтық. Біздің жобамыздың спикерлері Сәрсенова Галина Ордабайқызы, көші-қон қызмет комитеті төрағасының орынбасары, екінші Қожахметова Жанар Қабиқызы, көші-қон қызмет комитетінің басқарма басшысы, үшінші қызметкеріміз Нұрахметов Нұрбек Қарымсақұлы, осы ведомствоның аға инспекторы болатын. Егер осы сұрақтарды, осы біздің тікелей эфирімізді көре алмасаңыздар, көре алмай қалсаңыздар, бізде инстаграмнан қараңыздар, видео бейнеміз сақталады, бейне материалымыз Facebook платформасынан, YouTube каналымыздан қарауларыңызға болады. Және естеріңізге салайық, сұраңыз жобасы тікелей эфирде әр сенбі күні сағат 12 мен 1 аралығында сіздердің назарларыңызға ең көкейкесті, ең бір өзекті деген сұрақтарды таңдап алып ұсынатын боламыз. Рахмет. Уважаемые подписчики аккаунтов Министерства внутренних дел Республики Казахстан, на сегодня на этом мы завершаем наш прямой эфир. Напомню, тема сегодняшнего прямого эфира была вопросы регистрации по месту жительства и документирования граждан Казахстана. У нас в гостях были сегодня Сарсенова Галина Ордабаевна, заместитель председателя Комитета миграционной службы, Кожахметова Жанар Кабиевна, начальник управления Комитета миграционной службы, и Нурахметов Нурбек Карымсакович, старший инспектор Комитета миграционной службы. Напомню еще раз, что те пользователи, которые не смогли посмотреть или не успели получить какие-то ответы, могут просмотреть прямой эфир в записи. Он будет стоять на страничке Инстаграма сутки. В Фейсбуке вы можете найти наш аккаунт МВД, и там видео будет стоять как публикация. Она не удаляется, то есть вы можете в любое время зайти и просмотреть. Также вы можете посмотреть прямой эфир, запись в YouTube. Напомним, эта программа называется «Спрашивайте». Мы выходим в эфир каждую субботу с 12 до часу. Темы самые актуальные. Если у вас есть предложения либо вопросы по предстоящей теме, вы можете написать нам в личку, в директ, и мы рассмотрим ваши предложения. Спасибо вам за участие. Подписывайтесь на наши каналы. Ждем вас в следующем эфире. Я бы еще хотела дополнить, уважаемые пользователи, что в Комитете миграционной службы тоже есть свой Facebook. Пожалуйста, напрямую вы можете к нам обращаться. У нас есть Елена, сотрудник, который отвечает за эту работу. И, думаю, в кратчайшие сроки мы вам дадим более полное, точное разъяснение по всем вашим вопросам. Рахмет, алдағы мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.